nk'uko amakuru aturuka muri Minisiteri y'Ubuzima abitangaza kuri tariki ya 3 Gicurasi 2020, akaba ari amakuru mashya arebana n'icyorezo cya COVID-19 cyane cyane ku birebana n'abarwayi bashya bagaragaye uyu munsi. Ibipimo byafashwe, abakize ndetse n'abakirwaye, nk'uko tugiye kubikugezaho muri iyi nkuru yacu ku buryo burambuye. Ikindi kandi nuko turi kukugezaho ibiciro bishya byamaze gushyirwaho mu ngendo zigiye zitandukanye zo mu mujyi wa Kigali ndetse n'ahandi henshi hagiye hatandukanye, cyane cyane ku bigendanye na gahunda zizasubukurwa ku munsi w'ejo z'imirimo igiye itandukanye ya bamwe mu banyarwanda, cyane cyane mu gukomeza mu kuba abantu bagerageza gushaka ubuzima ariko nanone bakabushaka birinda icyorezo cya coronavirus. Ibiciro byamaze kongerwa ku birebana n'imodoka zitwara abagenzi. Mu gitondo utaza kuva iwawe ukajya iwawe uzi ko ibiciro bikiri bya bindi, ndaza kukunyuriramo byinshi bitandukanye ku birebana n'ibi biciro bishya byamaze gushyirwaho ku birebana n'ingendo zitandukanye zizakorwa guhera ku munsi w'ejo mu gihe cy'ibyumweru 2 nk'uko guverinoma y'u Rwanda yabitangaje mu ngamba nshya zafashwe. Mwa ikaze muri aya makuru ku buryo burambuye n'amakuru avuga ko ndetse n'amakuru aturuka muri Minisiteri y'Ubuzima. Minisiteri y'Ubuzima ikaba yatangaje ko uyu munsi hagaragaye abandi bantu bane basanga coronavirus mu bipimo by'abantu 1047 byafashwe uyu munsi, bituma umubare w'abandi iki cyorezo mu Rwanda ugera kuri 259 mu gihe abakize bamaze kwiyongeraho bane baba 124. Ni ukuvuga ko uyu munsi abarwayi bashya babaye bane ndetse n'abandi bakize baba bane. Hanyuma ibipimo byafashwe uyu munsi akaba ari ibipimo by'abantu 1047. Umurwayi wa mbere wa coronavirus akaba yaragaragaye mu Rwanda ku itariki ya 14 na ku itariki ya 14 Werurwe 2020. Kuva icyo gihe abantu bamaze kuyandura ni 259, mu gihe rero muri bo 124 bamaze gukira iki cyorezo ndetse banasezerewe mu bitaro. Hanyuma abanduye coronavirus bose barimo bane cyangwa se abanduye coronavirus bose barimo bane bashya bakuwe rero mu bipimo by'abantu 1047 bapimwe, mu gihe abakize ari 124 barimo bane basezerewe kuri iki cyumweru. Abarwayi bane bashya batahuwe rero mu batwara amakamyo yambukiranya imipaka n'abo bakorana nabo. Hanyuma abakirwaye n'ubu ngubu bakaba bagera ku 135 bari kuvurirwa ahabugenewe kandi barimo baroroherwa kuko ntawe urashyirwa mu cyumba cyakirirwamo indembe. Minisiteri y'Ubuzima yibukije abaturarwanda gutanga amakuru yerekeranye na coronavirus kugira ngo abahuye n'uwayanduye bitabweho. Itangazo rero ryayo rikaba rigira riti umuntu wese wanga gutanga amakuru arebana n'abahuye n'umurwayi wa coronavirus cyangwa se agahisha ibimenyetso byayo abashize ubuzima bwa benshi mu kaga kandi abihanirwa n'amategeko. Iyi minisiteri kandi ikaba yarashyize imbaraga mu gupima coronavirus kuko kuva umurwayi wayo agaragaye mu Rwanda hamaze gupimwa abantu 34,000 n'abantu 350. Hanyuma rero ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC kikaba rero cyo cyashyize ku mugaragaro urubuga rugaragaza amakuru yose ajyanye na coronavirus mu Rwanda, rwerekana ko umubare munini w'abayanduye ndetse n'abandi coronavirus ari uwabavuye cyangwa se ari uw'abantu bavuye hanze. Hanyuma abagabo nibo benshi bamaze kwandura coronavirus mu Rwanda kuko bihariye 78.43% by'abanduye bose, mu gihe umurwayi umaze kugaragara mu turere 13 two mu gihugu, ariko rero ubwiganze bukaba ari ubw'abaturutse hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Mu barwayi 255 batangajwe ku itariki ya 2 Gicurasi 2020, imibare yerekana ko 165 bari baturutse mu mahanga ari naho banduriye, mu gihe 90 banduriye imbere mu gihugu bandujwe n'abaturutse mu mahanga bahuye nabo. Mu bantu 255 abagera kuri 14 bari munsi y'imyaka 20, abari hagati y'imyaka 20 na 29 n'abarwayi 66 hagati y'imyaka 30 na 39 nibo benshi kuko hamaze kwandura abantu 101. Abari hagati y'imyaka 40 na 49 n'abantu 49, hagati y'imyaka 50 na 59 n'abantu 16, mu gihe abari hagati y'imyaka 60 na 69 ari abantu 9. Iyi ngiyo rero akaba ari imibare igaragaza uko abarwayi ndetse rero no mu bantu 255 abagera rero kuri 14 bari munsi y'imyaka 20 nk'uko bitangazwa n'inzego zibishinzwe. Nyuma rero abari hagati y'imyaka 20 na 29 ni 66, ariko rero abari hagati y'imyaka 30 na 39 akaba ari bo benshi kuko bamaze kwandura 100. Hanyuma rero abaturarwanda bose bakaba bakomeza gusabwa kubahiriza amabwiriza ya leta yitabwa cyane ku gukaraba intoki kandi kenshi n'amazi n'isabune, kuguma mu rugo, kwambara udupfukamunwa
mu gihe umuntu avuye mu rugo cyangwa ahuye n'abantu benshi mu nsisiro cyangwa se ahatuye imiryango myinshi. Birebana n'ibiciro rero ubwo nababwiye ko ndibibagezeho muri iyi nkuru ku biciro byo gutwara abantu cyane cyane muri gahunda nshya ndetse n'amategeko n'amabwiriza mashya yashyizweho na guverinoma y'u Rwanda mu gukomeza kwirinda ikwirakwira ry'iki cyorezo hano mu gihugu cy'u Rwanda. Nk'uko rero tubikesha ikinyamakuru Igihe ku birebana n'ibi biciro bishya byamaze gushyirwaho rero n'ikigo cy'igihugu ngenzuramikorere RURA, cyane cyane rero ku birebana no gutwara abantu n'ibintu. Urwego ngenzuramikorere RURA rwashyize ahagaragara ibiciro bishya by'ingendo bigomba gutangira gukurikizwa kuri uyu wa mbere ku itariki ya 4 Gicurasi, aho rero ibi biciro byiyongereyeho amafaranga 31 ku kilometero mu mujyi wa Kigali na 30 ku birometero mu ntara. Nk'uko amakuru amaze kutugera, RURA yatangaje ko ibi biciro bije bikurikira imyanzuro ya guverinoma yo koroshya ingamba zo kurwanya coronavirus, aho serivisi zimwe na zimwe zemerewe kongera gukora. Mu mujyi wa Kigali ibiciro byavuye ku mafaranga 22 ku kilometero bigera ku mafaranga 31 cyangwa amase amafaranga 31, naho rero mu ntara bikaba byiyongereyeho, aho byavuye ku mafaranga 21 bikagera ku kilometero bikaza kugera ku mafaranga 33.8. Ubu kandi igiciro cya lisansi nacyo kikaba cyahindutse kuko cyavuye ku mafaranga 188 kikajya ku mafaranga 965 kuri litiro. Igiciro cya mazutu nacyo kikaba cyavuye ku mafaranga 1073 kikajya ku mafaranga kuri litiro 925. Ni mu gihe rero umuyobozi wa RURA akaba ari Lieutenant Colonel Patrick Nyirishema yatangaje ko muri iki gihe imodoka zizajya zitwara nibura 50% by'abagenzi zari zisanzwe zitwara. Ari nayo mpamvu rero ibiciro byavugurura. Yagize ati rero ibiciro twabizamuye bitewe cyangwa se ibiciro tukaba twamaze kubizamura bitewe n'iyi mpamvu. Kuba rero twamanuye ibiciro bya mazutu na lisansi byatumye amafaranga twongeraho ataba menshi nk'uko byagombaga kumera. Aba rero nkurikije imibare twari twakoze mbere y'uko rero igiciro gishya cya lisansi kijyaho n'igiciro twashyizeho, igiciro rero twari ushyireho kikaba cyagabanutseho 80% yaho byakabaye. Bigere rero na Colonel Nyirishema yavuze ko abatwara abantu bagomba kubahiriza amabwiriza yashyizweho. Agomba kubahiriza amabwiriza yashyizweho rero arimo ko buri mugenzi agomba kwambara agapfukamunwa kandi akinjira mu modoka amaze gukaraba intoki. Ikindi nuko muri buri modoka hashyizweho umwanya umuntu agomba kwicaramo n'utagomba gukoreshwa. Ati rero intebe igomba kwicarwamo igomba kuba igaragara itandukanye n'izindi. Guhera kuri uyu wa mbere ntabwo ingendo zemewe guhera saa 2 z'ijoro kugeza saa 11 za mu gitondo, keretse rero uwabiherewe uburenganzira ku mpamvu zikomeye. Mu mujyi wa Kigali abantu batanga serivisi barasabwa gukoresha ikoranabuhanga rya WhatsApp Indigo, naho ku bantu bari basanzwe batuye mu nkengero ya Kigali, Lieutenant Colonel Nyirishema yavuze ko hari umwihariko uri gutegurwa. Turaza rero gutanga irindi tangazo risobanura neza uko biraza gukorwa, ariko rero izindi ngendo zisanzwe zo kuva mu mujyi ujya mu ntara bizemewe nk'uko umuyobozi w'iki kigo ngenzura mikorere RURA akomeza kugenda abitangaza. Hano rero mfite urutonde akaba ari urutonde rurerure rw'ukuntu imodoka zigiye kuzajya zitwara abantu ndetse n'ibiciro byazo. Ni ukuvuga ko rero imodoka ijya Kabuga, Murindi, Remera, Sonatube, Rwandex, Nyabugogo ari amafaranga 750. Kanombe ku kibuga cy'indege Remera, Sonatube na Rwandex ni amafaranga 526. Masaka ku bitaro ndetse ni Kabuga na amafaranga 160, mu gihe Remera ni Masoro ari amafaranga 303, mu gihe Remera Nyarugunga Busanza ari amafaranga 458, Remera 15, Indera ndetse na Musave na amafaranga 463, Remera Sherando Kacyiru Nyabugogo na amafaranga 367. Naho rero ahitwa Remera Kabeza Rubirizi 239, Remera Murindi Masaka 396, Remera Sonatube Kicukiro Centre Nyanza 115, Remera Sonatube Rwandex akaba ari amafaranga 415, Remera Sonatube Rwandex Gikondo Bwera Nkori na amafaranga 318. Naho rero Remera cyangwa se ahitwa Remera kugera ahitwa kuri 12 Seze na amafaranga 307, Remera Kanombe Kibaya na amafaranga 236, Remera Murindi Kabuga 431, Remera Sonatube Rwandex Nyabugogo 398, Rubirizi Remera Sonatube Rwandex 498, Bwera Nkori Gikondo, Sejemu Rugunga na CBD
n'amafaranga 389, mu gihe Bwerankore Inyenyeri seje mu Kanogo ndetse na Nyabugogo n'amafaranga 393, Bwerankore seje mu Rwandex Sonatube Kimironko n'amafaranga 419, Gahanga Bugengo na Nyarurenzi n'amafaranga 435, mu gihe Gikondo Rebero Nyarurama n'amafaranga 450, Nyanza Kicukiro ye Centre Zioni ndetse na Tempo Rwandex Nyabugogo n'amafaranga 438, nk'uko ibi biciro byamaze gushyirwaho n'ikigo cy'igihugu genzura mikorere cya RURA ku birebana n'ibiciro bishya by'ingendo mu mujyi wa Kigali, nk'uko byamaze gutangaza. Umunsi mwiza, ibihe byiza kuri mwese, nizere ko mukomeje kugubwa neza kandi mukomeje kugira umunsi mwiza kuri mwese mwahisemo kubana natwe, mugire ijoro ryiza ndetse n'ibihe byiza kuri mwese mwahisemo kubana natwe. Bye bye.